wakwaba aha GC and page so meeting at the Addo searching and then the kan ya wo de ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification and it's an news e de betun bia we benye bi atie ana se we benye bi ahwe e wo GC and page ha Sompa FM omo program every morning a political talk show every morning na inipa o host sa program no Omanhene Addo Omanhene yaw Addo Boakye na o host sa program no na end program omo no omo discussion na e call so na abedwafo omo ho no ba ko kire se His Excellency na Addo dankwa ekufu Addo ne legacy no kire se e be continue sa Obia baba bona na Addo na ba so because free SHS His Excellency na Addo dankwa ekufu Addo de amagana fo no enya sem keto akra na de nti a omde ensem we na etudwa efa IMF His Excellency na Addo dankwa ekufu Addo na afen so NPP amayoku omde Ghana fo yen ekoho emu na omo ye discussion de efa ho na eno na omo etrese His Excellency Omanhene Dada John Dramani Mahama Ghana fo yentumi nka se wan beye bi wa beye bi na mom His Excellency na Addo dankwa ekufu Addo so wa beye bi papa na kamya kwa se Ghana fo ne won promise yen o position wo Ghana ha na o promise yen na o kan sama kese ye nim se omani mu ayedin ye nim se crisis because for the whole world ye nim se ensama o ka chen no na ye nti na Addo mo so pa ne papa ende na eno na Sompa FM omo political show omo ye no every morning discussion e course no omo eka ensema sebio etasum na dofo yenti ensema omo ankasa de etudwa efa IMF His Excellency na Addo dankwa ekufu Addo na afen so NPP amayoko no omo de yen ekono bien wa ye kan Addo sa wo baye kromfo no wan se enra na jwa ko wia obi TV abehye dem na police ya ba se maame enra ye se wo baye ko wia TV na benya kukudura Kasampa TV ni nie enye because wa wabusuafo kra be so le atia wo se ntie den no wantimi amfa wo ba no wansi na so ka na waje wo ba no nkwa opie no obeka say His Excellency John Dramani Mahama wanye pia magana fo me ba Asante region mi hu hwe kura kaje tie Dubai ma hunu na nchinam ni aponchinam a ehhye grass mu anwansena nsiso John Mahama ni legacy no epino no enso edu pa epino ye hu se eniema nye eniema sei ye kasa ya se John Mahama wo segana em ya toaba ye tunu en wo ko NPP ba ye wan na betumi akasa na Addo dankwa ekufu Addo wonya bie ena wure fie bia mu a ye benya wuraba kakra ni enya krache free SHS nti that's right ye bebo na Addo dia men enchirima akai se mampani bi baya wodi free SHS baya e men koda tumi ko school free a na koda gina traffic mu kura na so ate that's right baby edro no eniema say papa kenoforiata one ni team wo ma yebi bema be yebi wanye ni nyina yeso obrabo na nye yete se de ogina empoano na asomesra wonya kokape hey ni aso mu jesa wo be ye hi ni ejew enu ti Ghana dru kwasi ada ba bia ye kwa sole court dan ye de aya sole dan enso ye ho kire yen ye pompa ye nyame ntie ye mpa no kore na wo man bia ne foundation eye toro no e be dwura guti satete wo Babylon enti ye ntia se se ba bia ye gina no eni e manye na nye opi nso na de baaye esi baabia na so na wuti sunti yesi yakeka funo a kamada pai yanyintum na ye move forward na ye nhwe baabi o man be kwa akoduro wo kan ne ye wo na me o man you may hate me or like me me no kore me nsuro ni pa bia o ba wo no o ma ye bi ba ma be ye bi wanye ni nyina yesi wo brabo na nye ye tese de ogina empoano na asomesra wonya kokape hey ni aso mu jesa wo be ye hi ni ejew enu ti Ghana dru kwasi ada ba bia ye kwa sole court dan ye de aya sole dan enso ye ho kire yen ye pompa ye nyame ntie ye mpa no kore na wo man bia ne foundation eye toro no e be dwura guti satete wo Babylon enti ye ntia se se ba bia ye gina no eni e manye na nye opi nso na de baaye esi ba bia na so na wuti sunti yesi yakeka funo a kamada pai yanyintum na ye move forward
na yen hwe ba bi o man ne be kwa koduro wo kan ne ye wo na me o man you may hate me or like me me no kore me nsuro ni pa bi a oba wo no oni pa me nsuro ni e mo pa nyame amagye no adi wo ma makari nyina ye fele ene wobuo wo man wo te so kyena mawu a me pa huhu o ma yiase me mre na aso na kom ba bi because obia bibia ni ho na obia be kume yemfa no kore enchechire wo man Ghana ye hunu se ba bi e wo no enye na nipa nso wo man yesre yenye human face kakra na fa yase ya bopr where the ministry be Jessica where the ministry be Jessica because ni pa ne say dia be boba wa hu se wa gbajiri die sese be for nya dia ba ne boss say because o ma ye kan ko mani mo ye dia so bi tilan krusam alan krusa keke ya wo bo figures ya ala na bo am eche say adwuma bia wo de agye no yes ya wo adwuma bi wo ho no ma wa ko sua de ni nim die ntino oyini wo bo figures ya o mututu MTN ni Vodafone for fiber optic omo de awode ye chen the engineer na wa ye say o inspector ba engineer no sukunti sika oje no e about 20 times omo de o ye ti ase but say engineer no a e bi ahwese o so ma no 200 million now command 500 million a omo form ho no o mesu kan say ne sen ko omo acho ba e din che adwuma bi anso ne na katue sa be nde eno na me kan what I mean is say oyinye ewi ase o she wi ase obi odi na hoden ye adwuma na katue ketua na katue so but omo we o man me de me ha nyina aseti a me suma napkofo bo so me de wo ho ye ntua wo mo ka na national training allowance e ko 8 months almost the same thing 8 months o nya ne ya lunch ye se kwaji loan no guarantor loan so mo betimi ajibi there be say aban no so say no hwe on Ghana hwe ohini asema wo kan nei say ye mfa no kra mu man o ba kai say o mo pani John Dramani Mahama so ka say sia no training colleges no ya ye no tertiary it's o ma upgrade from the normal na o mo say o mo ye postgraduate say a teacher for no akoye tertiary it why tertiary there any on technical university any University of Ghana any Kwame Nkrumah Suapon no omo nyina ba ye pe it wo mo so no wo mo nkwaji loan na ontwa the friend no lesson and training allowance say John Drama on the tadia no but wo mo antima nkyeremu ye wo mo antima nkyeremu ye edisi fa nkyeremu ye yes because enei baby ayakodrei minim say nche bia aban na montuo be kose ukọ yi training college a ahokyere abenti no koji loan obaga sa onye no guarantor na ye ko university ye gigi ya ye maame num enam form ye teacher for the ko guarantee ma e me metua me we school anche be 3-4 years me no obi anika na wanya careful so na se nipa ko no ne pension ba be so a one was one pressure out so I go to about the pension pressure out come no oyini wa be no ho share nyame adom me ni abanka o man yemfa no kranya adwuma ebi ni wa ye ma ye hu na me de me gusu am extra manyofo me pa wo mu chew so mo hwebo se yi o wo mu hwebo se yi o na Ghana ni ye nsa ne bo wo sha ne bo no to abama wi a wa pa o minim wo kura obeji so na kan wa moaminim won sem nya so mu no afa nkose bo sika nkura wo nkose ho bo na banyoni bia no a wo ba ne botai ne so obeku ye still wo bedi bidie na so botai so pese odi ekoburu baabi na wa hwe yi ana baabi a pese odi ekoduro no situation bi amwa me akoduru ho me nim say MPP for say omu wo eyi ya na mo kan say sasa bi di o machia tribune Antibone omo baby Kufo pay 2006 economic na crash Ghana awona wo hana Barclays ankasa awurafi say loan wo no me data na tu abu gas mayo enso na lamba gas mo omo fele gas no omo de aba efie no no di gas na no to the doorsteps 2006 so and omo yi omo ni free VRA and a doom so je bam dum so ne ba ya obakaya
2007 and our world credit crunch so didn't who be chimu and a fe petrol boss so pejani mu and you must say said no so near the campaign ya na esa 10 against you no yeah na do we ya buy ya 2019 na covid na onim say 2020 there ya to abama na we be to abama ya ko 2020 we win election ti o ma jojo o mo and they say the person de and a covid dey bam ade awawa ho covid Ghana ni obeka say covid nya impact no onya no kwafo hwe even 2020 the opom atade o wa na ekwa adwuma akwa sorry wedding no